Dobar dan. Kafe bar na Zvončacu, gdje se okupljaju veliki spoznavatelji fjake, momci koji se žele sjediniti sa svemirom, postati sa svemirom jedno i spoznati pravi bit bitka. Ja sam ubra, on je spozna. Majko mila. Ja sam ubra da je on spozna. Nalazimo se na tom religioznom mjestu gdje se članovi velike fjake okupljaju u nadi da će spoznati bit bitka. S nama je i mladić koji je nekoć bio pripadnik te sekte. Želi ostati anoniman, ali dođe mu na isto jer on je nevidljiv i mi ćemo sada stupiti u kontakt s njim. Samo malo, tu se negdje nalazi. Tu sam. Alo, ovdje. Aha, čini mi se da tu negdje lebdi. Mada sam nevidljiv, ja znam da me oni ne mogu vidjeti, ali osjećam njihov duh koji je tu prisutan, koji tu lebdi. Da li oni osjećaju vas? Vjerojatno me osjećaju, ne bi se tija prvi, oni su sad obuzeti svojim religioznim ritualima kojima spoznaju. Vidimo to je nekako ispijanje kave, je li? Da, kava i čaša vode i duhan. Oni svoj duh sjedinjuju duhanom u pepeljaru u sredini. I ta kava i ta čaša vode koje predstavljaju dva animoziteta, dvije suprotnosti svemira, te dvije kozmičke sile koje se recite sjedinjuju. mi mlade djevojke koje šetaju oko njih, imaju li one kakve veze? Ništa, one sad u ovom trenutku ekstaze, evo izgleda, ovo se rijetko događa, ali jedan od njih je izgleda spoznao fjaku. Jedan od njih je izgleda spoznao fjaku? Jedan od njih je spoznao fjaku, ne mogu vjerovati. Izgleda da je. Ostali sudionici ovog rituala koji su, kao što vidite, formirani u križ, oni će sad napraviti jednu provjeru tog njegovog spiritualnog stanja. Da, ako se on ne javi na mobitel, znači da je postigao fjaku, totalnu fjaku. Ako se ne javi na mobitel, to je totalna nadfjaka ili stanje totalnog odjeba, stanje poznato kao fako. To je to. Stari legenda. Upisat će se, uklecat će svoje ime na veliki zid buđi. Dragi gledalci, šta reći nego divno vidjeti mladost koja se okrenila vjeri, koja se okrenila traženju istine, traganju za onim istinskim otvaranjem svoga srca. Nemam riječi, fascinantno. Fascinantno. Da u ovoj besparici, u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji koja je zahvatila našu zemlju, mladost se ne predaje. Svom snagom se trude da ostanu ono što jesu, ljudi, pripadnici ljudske rase. Samo jednom u 5 godina se odlazi odavde, ustaje, ide se u hram Svetog Fjakova, gdje se polaže, gdje se prosipa kava i gdje se trese pretrašćivanje. Hram Svetog Fjakova. Učinilo mi se da sam vas vidio na jednu sekundicu, ili se možda varam, ne?